Malona ngā rurua Tala Fou o se whaapoponga le nei o tala mai I Ausetalia a le radio Samoa. Ua whaia sa la pata inga le tamata I whaipule o Jackie Lambie, uri patia 9 News e whaatatau I waatau a saina, le ana wheta ua ina le whaia o sa latou whaata I tainga I ngā tai whale o Ausetalia. Wai mai Lambie I le porkalame le Today, ina ua mai ana whaamaonia ni mtanga rengo le puipuinga ni waa se tonu a saina, ua whaamawina I reitu I sa sae o Tasmania, e le o saina lea e whaalawelawe I a te ia I le tau na leila, a o le vaenga o le puipuinga Ausetalia, ma mea whai ngā ruenga o loo lato umia. Wai mai Lambie, o le mea moni o se tūranga whaamaina, ne le ma whai o nao tātou puipui o tātou lava tangata, ma o le tūranga leo loo popole iai. Ta ua tamata I whaipule na te leiloa, pe ma foi se awa le iai ni a tātou misos a Ausetalia, ia wha so o ai lea tunuu. Whai maira matanga ruenga puipuinga o fuawa ai a saina na urufale de o ngā sami whaasauina Ausetalia I le tae awana nafi o lo ngā nue nei ma le militeri a New Zealand I le mata I tuina o ia waa. Waiu ina mō liara tamai tai tau si mai mai sini leo lo o wheta ua ina na ia whaia ni whaamatalanga I lungo se video I whaatatau I tangata Israelu. O Sarah Abu Lebde, sa whaile leila na tōninga tau si mai de wharamai Bankstown, I le teimina pu e nai le video, wa whaalau roa soro nei lunga o penga ta whaerangi. Whetau wa inai lo la whaio Malaysi tau si mai o whaamataranga I whaatatau I le whasio tio ni ngase Israelu. E duas furono tau sanga o le ua mōria, na pu e ina le ofisa o leo I Sutherland, I le awhala fitu le whiawhenanafi, mōrianga e tolu o Commonwealth Offences e au fiai le whaamatau ni sa wanga whao ngā se au unanga e whao o aida mariu ma whaamatau I se tangata. Wai maire komisina o leo New South Wales Karen Webb o mōrianga ua whai eire mai o ngā ruenga whita sa pia ngai mara au sue ma o tō te tala I tuala ta mai ta idea se ia tūra I le whaamasino idea so se furuiwa o mati. O lo iei nei tine mu ua whaamanu alia I se afi na sasao ane I se whale Western Sydney le ana wala awa nei le whesoswani whaamavawe le whaamavawe na mu waise unit I Wayland po le lata le se furu le pō na pō. Whai mairi pote o leo na mua I lea no fuanga ma tau mu whai e ave ese mai la tau sai te tonu le whale na mu. Ma whai ona tape ina le afia le tine mu mulmuriane ma wata ue te lele afianga o le whale na afia. O tine mu ua whaamanu aria ma fua maina ua pa wana le tau warunga o le whale ma o lo whaatadia se isiri poti la tamai le tūranga o iai na ia tangata whai ngā ruenga. Tā ua le 9 News e le eisa tasi o tangata sai te tonu le whale o whaamanu aria ma ua tā ua o lo msalumia le nei whaalawe o lo wha ngā sono iai le suenga. Wa iei sa whaamama a venga ma le au whai taawale le vasa neina ua whaeroa mai le pa ua le tau le penisini e mafo mai le whaatuai o le manaonga mo le suau ui atunu I whafo pe ona whaeroa mai le ACCC le Australian Competition and Consumer Commission. O le ripoti mai le 9 News wa tā wai o le penisini I Sydney, Melbourne, Brisbane, Adelaide, ma Perth leo lo pa u tau. Ma ua whaeroa le pa ua pito maua lalo leo le tau o le penisini ua whaamawina mai a ai te tele I e lima o le atunu utaru mai le maasina o se te malua a whelua tasi. Whaeroa whina ngalo le au whai taawale le atunu o se tala fia le nei vai aso. Whai mai le ACC o le pa ufo I tau o lo whaatau inai le penisini whaavau malo ne mapo anga lea ia atoi ma le titi o le manaonga mo le penisini mai atunu e pe o Saina e mai se Europa ma Amerika. Tala mulimuli, wa iei le tangata ua mariu mai le whaamai o le Japanese encephalitis po le JE talu mai le lua lua le mafua mai le namu. O le tangata mua le ua mau le soifua I lea whaamai talu mai le lua lua ua whaamawina I te tono New South Wales e toi titi nei toru tausanga talu ona whato ai loa le eitu ai ngā whaamai. O le ua mariu o se tamai fitu se furu tausanga le matua, na mariu le wharamai le amatanga o le vaiaso, sa tausia I le mauta ngase ma mata I tue fōmai, talu mai le amatanga o le masina nei. Whaailoa e sui mai le soifua maloloina o le ua afia, e fōlinga na afia mai le JE, a o iei sana tā whaonga I Murrumbidgee I le masina o Januari. O le JE po le Japanese encephalitis o se virusi e mawhaiona whea vea I namu, ma e mawhaiona afia I tangata ma mea ola.
O lo iei se tui pui pui ua wanoa mo lea wha mai, mai ma whai na pui pui ma iei tangata e ale le wha ngai na le repellent, ma le alo fio le anga iso i whafo le whale, e mai se la vai teimi e malosi ele na mui lea fiafi ma le waweao. E mai se o le whai o pupuni o wha malama, ma whai totoa wha o ngā ice screens. Ia o tala nā le Radio Samoa, wa fo ilau wha fonga mai le ne yaso tātou wheloa ia tai au, i seisi wha poponga.